Suksema majang ring pengenter acara antuk galah sane ketiba ring sikian titiang. Pini ajeng sane wangiang titiang, Kepala SMA Negeri 10 Denpasar, sane wangiang titiang taler, Bapak Ibu Guru kalih para staf pegawai SMA Negeri 10 Denpasar, tur semeton titiang sarang sami sisya SMA Negeri 10 Denpasar sane tresna asihin titiang. Sedurung titiang matur amatra lugrayang titiang ngaturang suksma ning manah majang ring ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Sane sampun ngicenin asung karta wara nugraha ide utawi kerahayuan majang ring iraga sarang sami. Melarapan antuk pengastungkara penganjali umat, Om Swastiastu. Inggih, ide dane sarang sami sane wangiang titiang. Ring galah sane becik puniki, titiang iwayan buyar saking kelas 10 IPA 4. Jagi matur ring ide dane indik pendidikan ring masa pandemi sekadi mangkin. Menawi sampun sami uning yening pandemi COVID-19 puniki dahat ngicinin pengaruh utawi panglanglah ageng pisan ring jagat. Kenten taler ring pendidikan. Kewentenang pepelajahane punika kelaksanaya ngangge sistem online. Guru lan sisya ngelimbakang ilmu lan melajah saking jero soang-soang. Ide dane semeton sarang sami sane kusumayang titiang. Kewentenang indek pepelajahan sekadi punika jagi memargi antar yening sampun sedia piranti utawi alat-alat elektronik sekadi handphone lan internet sane becik. Yening nenten ngangge wantuan sekadi punika sinah pepelajahan nenten pacang memargi becik. Siosan ring punika para sisya taler syarat tekening ajahan saking guru pengajian mangda napi sane kewedar oleh guru presida kepanggihin becik sareng sisya. Nika sane ngawinang para guru patut ngangge akeh media utawi tata cara ngelimbakang ilmu. Sekadi ngangge Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, lan media online siosan. Yening sampun ngangge media online sekadi punika, para sisya dados nyane poleh pepelajaran sane becik tur dangan utawi aluh ngresepang ilmu sane kelimbakang oleh guru. Semeton titiang sareng sami, siosan punika ring pandemi COVID-19 sekadi mangkin, sepatutnya ne iraga sareng sami kesarengin Bapak Ibu Guru nyaga angge utawi kesehatan. Mangda nenten kenik keberbahan sekadi mangkin. Patut ngangge masker yening medal saking jero, nenten ngerereh genah sane kosek, sampunang lali mersihin tangan lan olahraga. Dumugi pandemi niki gelis metilar saking gumi. Inggih ide dane sane dahat wangiang titiang. Wantah asa punika presida antuk titiang matur, kirang langkung utawi iwang antuk titiang ngaturang majeng ring ide dane sarang sami. Mawinan saking ketametan lan kuwimudan titiang nunas gang rena pengampura. Pinake penguntat atur titiang, puputang titiang antuk ngaturang para masanti. Om Santi 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 Om. Enggih, galah walian titiang ring pangenter acara. Suksema.